bwacu bwari buzanye ibikoresho bugeze imbaraga ni mu gihe abakomando kabuhariwe batangiye koherezwa mu misozi kugira ngo batangire operasiyo ikomeye. Muri iki gicuku ku itariki ya 8/02/2026 FDNB ku bufatanye na FARDC imaze kugeza ibikoresho byinshi Baraka. Ni ibikoresho byazanywe na Antonov 73 bivuye Kinshasa, byashyize ku muyingamo wo ku munsi w'ejo hari kuwa gatatu kw'igenekerezo rya 7/02/2026. Bikaba rero byagiye bizanwa n'amakamyo neza mu Rumonge, nyuma bipakirwa ubwato bikaba bimaze kugera i Baraka. Ni mu gihe kandi bizemezwa ko ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika, aha twakita mu gisirikare mu buryo bwa Littoral Zone, mu kibaya Lowland Basin, kuri ubu mu bice bya Mitumba, Lanje, Koraxi, biragaragara ko hashobora kuza kubera urugamba rukomeye. Axi Bukavu, Fizi, Baraka, Bujumbura isobanuye ibijyanye n'uko FARDC mu gihe hagenzura bifite ibijyanye n'ubwikorezi bwo mu mazi. Ibi ntabwo ariko bimeze, barahambuwe, ibiri gutuma bakora operasiyo zikomeye kugira ngo barebe ko bakongera kuhagaruka. Nkuko rero bigaragara muri military geography, biragaragara ko Uvira ni urban low ground constrained by high rifle terrain ndetse na key choke point hagati y'imisozi n'ikiyaga. Imisozi rero ikikije Uvira ifite agaciro gakomeye ndetse biri gutuma buri ruhande rushaka kugira ubugenzuzi muri aka gace. Imisozi yitwa Mitumba mu burengerazuba bw'uyu mujyi ndetse no mu majyaruguru n'uburasirazuba bwa Uvira, biravugwa ko kuri ubu hamaze gushyirwa point d'observation nyinshi ndetse bikavugwa ko hagiye kugirwa nacha defensive terrain y'uruhande rwa FARDC kugira ngo babashe kureba uko bakora 23 muri uyu mujyi. Nubwo rero bihagaze gutya, amakuru akomeye agaragaza aravuga ko observation zigomba kongerwa neza ku mihanda myinshi, kuko kuri ubu hari ubwoba bukomeye mu bice by'Umurenge kuva Kavimvira kugera mu Renge. Biravugwa ko 23 yongereye imbaraga ndetse n'abasirikare ndetse no muri ho plateau nuko Uvira nuko abazarendo barahari. Iyi rero akaba ari ki supply and move code M23 ikomeye. Nkuko ro bigaragara aksi ingenzi yo muri ibi bice ikaba igenzurwa na 23. Iri gutuma FARDC ishaka ko yakora blocking position area denial posture defensive thief, zose nibyo bashaka gukora. Ni mu gihe kandi mu majyepfo naho ari uko bimeze kuri axe ya Fizi Baraka mu misozi Uvira. Kuri ubu biravugwa kandi biremezwa ko hakomeje imyiteguro ikomeye ya operation mu buryo budasanzwe. Control of movement, ER warning capacity, Rio security, zose biri kugenda bikorwa kugira ngo FARDC ibashe kwisubiza ibi bice. Tugiye kumva undercover ndetse na local informers, ariko undercover we ntabwo yemeye ko amajwi ye mbasha kuba nayakina. Yambwiye uti nibyo koko ni conceptual deployment na ni tactical. Mu buryo bwa doctrine bwacu si amabwiriza ya nyayo. Dufite high ground, imisozi ikikije Uvira turayigenzura. Dufite kandi observation et surveillance, dufite kandi command and control Rio points. Kuri ubu rero twe M23 ntabwo twapfa kurekura Uvira kuko dufite umugambi wo kucungira abaturage bacu umutekano. Ngira ngo mu mazinisi muri kubona amashusho ndetse n'amavideo bisakara ku mbuga ngurukana bumenyi. Mwabonye ubugizi bwa nabi bw'abazarendo, ntabwo tuzabemerera ko bagira n'ababyeyi bacu. Niyo mpamvu dukomeje uburinzi. Hagati aho rero mu bijyanye na FARDC bo baravuga ko bagomba gukora defensive belt delayed dispatch posture screening forces za FARDC na FDNB ziri Baraka, ziteguye kuba zakora ibidasanzwe mu rwego rwa urban defense logistics nodes civil military coordination. Barafatanya n'abazarendo, ariko byose 23 irahagaze kandi ritayari. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Roko Informo wacu Safari, ugiye kutubwira ibijyanye n'aya mata amaze kuzana ibikoresho ndetse akaza no kutubwira uko ku misozi bihagaze. Bwana Safari, muri iki gicuku byifashe gute? Iki gicuku n'ubundi ni point ikomeye cyane. Amato azanye ibikoresho hano Ibaraka kugira ngo barebe buryo ki bakomeza
gukonsuminga ndetse no kuba bakongera ibikoresho mu bice bigiye bitandukanye bitewe n'uburyo hakomeje kugenda haboneka ku ma akisi agiye atandukanye abasirikare benshi bisaba ko bagomba guhabwa ibikoresho bikomeye cyane ndetse n'intwaro karundura. Wenda Safari wambwiye uti witegereje neza ubona ukuntu amato yaje, ubundi haje amato angahe, yaturutse hehe, yazanwe nande, dekorasiyo bimeze gute kugeza ubu? Nakubwira yuko ari amato ageze mu 8 n'ubundi yaturutse mu gace ka Rumonge. N'ubundi Rumonge uzi ko iteganye n'ubundi na Baraka nyirizina. Yego Safari niho n'ubundi baziwe bayashyikiriza Ibaraka n'ubundi aho n'ubundi ibikorwa biri gukoreshwa ndetse ari naho ibikoresho bidahambaye bariho bari kubishyira. Ibikoresho bihambaye nibyo biri kujyanwa n'ubundi n'indege bakabigeza i Karima, ariko magingo aya ibikoresho bidahambaye cyane cyane nk'imbunda, amasasu biri kuzanwa n'ubundi hano mu mujyi w'Ibaraka. Niko gahunda zimeze, niko nari maze kuyabona ameze n'amato n'ubundi 8. Yego n'amato 8. Ese ibyo bikoresho biba biherekejwe n'abasirikare ba FDLB biba bimeze gute bwana Safari? Magingo n'ubundi haba hariho baberekejwe n'indege za Skoy, bivuga ko ari za FARDC zisa nkaho ziba zirimo gucunga umutekano, ndetse n'ubundi n'amato n'ubundi ya gisirikare y'aba FDLB ndetse n'abatanzania abacungira aho hafi. Ubu tuvugana muri iki gicuku dufite isaha igezweho ni 6:15 z'igicuku. Ayo mato yatangiye kugera muri ibyo bice byari bwana Safari? Magingo n'ubundi nakubwira yuko yatangiye kuza mu masaha y'3:30, ariko yahageze mu masaha y'4 gutyo, 4 zishyira 5, urumva ko aribwo yahageze. Yego nakubwira yuko n'ubundi ubona ko n'ubundi nyine ku misozi n'ubundi hari indege zicunga umutekano badeployinga n'ubundi abasirikare bagiye batandukanye bava hano Baraka n'ubundi berekeza ku misozi itandukanye. Nakubwira ko hari abari kujya muri ibi bice n'ubundi byaswima kugira ngo bakore defensive, ariko hakaba hari n'indege ziri kujyana abasirikare mu gace ka Mbuga, bivanye yuko n'ubundi biri kugaragaza ko Mwenga bashaka kuba bayigarurira bagakuraho urujijo rwo kuba Mwenga igice kimwe cyafatwa na 23, ikindi kikagumanwa na Noza na 23 nyine, ikindi kikagumanwa na FARDC ndetse n'ihuriro rya bamwe bafatanya na FARDC. Ubona ko n'ubundi gukura abasirikare za Mwenga bisa nk'ibiborohera bashyira muri ino misozi n'ubundi iyo haruguru ya Uvira aho bita za Kiriba na za Runingo. Ubona ko n'ubundi aba ari ikintu kiba gikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, aho ubona nyine ari ikibazo kigaragaza ko abamwe n'ubundi bamaze kwitegura, ubona ko bagenda bashyiramo andi maraso mashya yo kugira ngo baze gukora operasiyo zikomeye, kuko operasiyo zikomeye ubundi batangira gudeployinga muri ayo masaha bageranya ibikoresho. Imirwano ikomeye itangira kuba mu masaha y'igicuku abantu baryamye, kereka bamwe baba nkatwe tuba dukomeje kugenda twumva ko aho biherereye ndetse tubona nuko bimeze ku murongo y'imbere amakaritsiye aba agiye atandukanye. Ariko ubundi operasiyo nyirizina itangira mu masaha y'isaa 7 gukomeza kugeza saa 8. Mu bindi Safari wambwiye uti ni mu rwego rwo kugira ngo bongerere na Navy Force FDLB na FARDC muri ako gace kugira ngo bazabashe gukumira mama 3 ngo bamaze kuvumbura ko ufite umugambi wo kwerekeza Karemi. Ibyo bihagaze gute? N'ubundi niko bimeze. Wabonaga ko bari batangatanze ibice 23, nakubwira ko yari yashatse gukoringa ikashaka kuba yafata igice cyo haruguru n'ubundi ku nzira y'ubutaka, bajyanye abasirikare bakeya baherekejwe n'ubundi barongojwe imbere na Twirwaneho izi biriya bice. Yego naho 23 aho yafashe ino akisi ya Tanganyika Baraka,
urabona ko haburagaho gato, haburagaho nka 20% kugira ngo ibe yafata ino action ya Tanganyika Baraka ifite ikimaze, ariko mama 23 n'ubundi iza gukoma mu nkokora nuko FARDC nayo abatasi bayo ndetse na FDNB baje kubona amayeri akomeye yo kuba bacanganyikisha mama 23 kugira ngo ibitakomeza umugambi, kuko magingo aya ibi turi kuvuga twari turi kuvuga imirwano iri kubera ikaride, kuko magingo aya iyo hatabaho kuba ihuriro rya FARDC n'aba FDNB kumenya umugambi w'aba 23 ubu ngubu magingo aya ari byo turi kwivugisha, tuba turi kuvuga iby'ikaremi, ariko baje kumenya gahunda uko zifashe bihita bituma ko abongera umubare w'abasirikare ndetse babituma abongera karitsiye nyinshi z'imirwanire, bityo bituma mama 23 n'ubundi ikora withdraw, ariko mu gukora withdraw n'ubundi biravugwa ko magingo aya ngaya bamwe mu basirikare ndetse n'abo bazalendo iyo muganiriye akubwira ko hanjye nk'iyo nganire n'umwe muri bo mperutse kuvugana na baranga ati n'ubundi mama 23 hari abakomando baba barageze mu bice bigiye bitandukanye baba bariyoberanije haba za karemi, ariko mu magingo aya ubwoba buri bwose ku buryo bwatumye hayambo ko bari bashyize ibikoresho ndetse byakontororwaga n'ababirigi, ababirigi byararangiye nabo bimutse bakajya ikaremi. Ubona yuko n'ubundi nubwo mama 23 igaragaza nk'aho yakoze withdraw, yaba n'ubundi ikomeje kugenda isatira ibintu bice bigiye bitandukanye, ubona ko n'ubundi action ya Tanganyika naho bakomeje kugenda bayireba ku rwego rwo hejuru. Safari mu bindi wambwiraga mbere yuko dutangira kuganira turi kodinga, wambwiye uti biragaragara ko na mama 23 yamaze guhindura amayeri y'urugamba, ubundi aha warushatse kumbwira iki? Icyo nakubwira kuva kuva bamaze nabo kumenya, kuko nabo bafite urwego rw'ubutasi rukomeye, bamaze kumenya umugambi wumvisha wa FARDC ndetse n'aba FDNB mu kugaba ibitero bikomeye mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane mu misozi ya Minembwe. Ubona ko bashaka kuhiharira. Nakubwira yuko mu misozi ya Minembwe ubwo bayigize teritwari, ubwo twabona nayo twatangira kwibara nka teritwari, kuko yarangije kubarwa nka teritwari. Muri teritwari ya Minembwe n'ubundi bashyizeho batayo zirenga 25. Urumva ko nta basirikare bakomeye cyane kandi benshi, ubona ko n'ubundi bikomeje kuba mpamvu y'abaturage imaze kuvumbura ubwo buryo yaba yahise yubaka uburyo bukomeye cyane bwo muri ino misozi kugira ngo batunge umutekano w'abaturage. Bari bamaze iminsi bafite agahenge gakomeye cyane, urabona ko bari banezerewe. Ubona ko n'ubundi batangiye gukoresha uburyo bukomeye bwo gukora nk'uko bari basanzwe bakora, kuko hari habayeho guteshwa ndetse bagakora ibintu mu buryo bugaragaza buri wese, kubera yuko bari bamaze kwizera ko bamaze kwirara, bamaze kubona ko n'ubundi imirwano isa nkaho iboroheye, ukabona ko batari gushyiramo ubwenge bukomeye, ariko ukabona ko batangiye gukora ibintu bucece mu mayeri akomeye. Ubona ko n'ubundi bahinduye uburyo bw'imirwanire, bari bakomeje kugenda barwana bashaka kwigaragaza, ndetse bya bindi bavuga mu mvugo z'iki gihe ngo kurya ifoto. Magingo urabona ko bahinduye strategy, ubona ko n'ubundi ibintu byabo bari kubikora gake bitonze bakoresheje ubwenge bukomeye. Safari mu yandi makuru warayumbwiye ndetse n'ubu wari ubinsubiremo urambwira uti hari aba officers ba FARDC bacawe muri yombi bakekwaho kuba barinje mu bugambanyi bwo kugurisha ibikoresho bya FARDC, ndetse rimwe na rimwe bakaba banatanga sinyare M23 gategambushi ibikoresho biri ku logistique ya FARDC, maze mama 23 kayigarura bigizwemo ubugambanyi n'abasirikare ba FARDC. Ibyo bihagaze gute? Ibyo nabyo bisangiza abadukurikiye. Magingo ya icyo nakubwira cyo nuko iyi FARDC n'ubundi kugurisha ibikoresho ntabwo byaba, ariko mama 23 ibikoresho ukunda gufata nibyo wabataye. Nakubwira yuko nubwo imirwano iri hari, ariko hari imitwe igiye itandukanye itagira ibikoresho, cyane cyane muri no misozi ya za Mwenga. Nakubwira ko harimo imitwe aba FDLR baba bakeneye intwaro, hari n'indi igiye itandukanye, ndetse n'abantu ku giti baba bakeneye ibikoresho. Kandi urumva ko abantu bari ku rugamba nyine baba bakeneye amafaranga, kuko igisirikare cya leta ya Kongo gikunda amafaranga ku rwego rwo hejuru, kandi ni nabyo bifite n'ishingiro. Ibyo byo icyo nagutangaza nuko batawura uburyo bwo kugurisha ibikoresho, kuko n'ubundi ababa bari mu birombe abo batawe muri yombi, abo bafashwe batawe mu minwe,
n'abari kuzihe agisi? n'abari kuri akisi n'ubundi za hano za Mwenga, muri bino bice bya Mwenga. Ubona ko bamaze kubisiranya, nakuvuga ko naho habamo amabuye y'agaciro akomeye cyane. Ubona ko n'ubundi ariho hakomeje kurundwa abasirikare bakomeye kandi b'abakomando b'aba FDN. Bivugwa ko harimo n'ibirombo byinshi bya Neva, akaba ariyo mpamvu ubona ko imirwano yahinduye isura, kandi ubona ko abasirikare bakomeje kumirikwa muri ibi bice bya Mwenga. Bivuze ko na na M23 ashaka kuba yakubikira imbehe General Neva? Niko bimeze nyuma y'aho bamubikiye imbehe n'ubundi ya Uvira, ibigega by'ama essence na peteroli n'iki. Ubu ngubu ubuzima bwabo busa nk'aho buhagaze Bujumbura. Barashaka no kubika imbehe, ndetse nabo bazarende bamaze kumenya gahunda n'umugambi mwisha wa Neva wo gusahura igihugu. Ubona ko ariyo mpamvu ubona abo bazarende basa nk'aho bamaze kwisobanukirwa ku rwego rwo hejuru. Harimo abakomeje kugenda bari kugenda batandukanye, kuko bagiye batandukanye, bayobowe n'abasirikare batandukanye, ariko bamaze kwisobanukirwa. Ubona yuko batangiye kugenda bisobanukirwa, bafata ayo mabuye n'ubundi aba arimo atundwa ayerekeza i Bujumbura, bakaba bayajyana mu bindi bice n'ubundi bagatanga amamisiyo. Ayo ni amakuru nabashije kuvumbura. Bagatanga amamisiyo, abo bazagenda bakarwanya bene wabo. Ubona ko baba barimo kubahundanisha kugira ngo n'ubundi babacyanganyikishe, bigaragaza ko nabo ubwabo baba bahuye n'ikibazo gikomeye cy'uko baba barimo babahundanisha kugira ngo barwane, atari byo baba bitekerereje. Mu yandi makuru Safari dufite, wambwiye ndetse wanyohereje video igaragaza bamwe mu banyekongo bagaruka mu gihugu cyabo bambukiye mu ruzi rwa Rusizi boga ku majerekani. Bihagaze gute ku baturage bahunze? Situation yabo ni iyihe? Kuki igihugu kitabemerera? Ni kuki batanyura ku mipaka bagahitamo kunyura ahantu hariya wanambira guti mwiriya zone bambukiramo harimo ingona ndetse n'imvubu zishobora kubagirira nabi? Abakomeje gupfa ari imisubirizo uko babibonye kuri video. Ariko icyo nakubwira cyo nuko n'ubundi bababuza, ndetse bakaba badashaka kugira. Abenshi hari ababashije kwambuka baratoroka, hari abenshi bapfiriye muri iyo migezi, hari abo barasiyemo. Icyo nakubwira cyo nuko barimo kubabuza kwambuka n'ubundi, bakaba bakomeje kugenda ngo babajyana mu bice bya kure, barashiye gutoroka bakagera n'ubundi bakagaruka muri Kongo. Bavuga ko n'ubundi abenshi bari kugenda babakura hafi no ku mupaka nyine batandukanya n'igihugu cy'u Burundi, bakabajyana mu bice bya kure by'u Burundi. Ibi nyine bikaba bihorana n'uko nabo ubwabo bameze nabi ku kibazo cy'inzara, ku bikoresho. Urumva nyine bo baravuga ati n'ubundi napfa nakira, reka byo kwiroha, nta kundi nipfa mpe nkire, n'ubundi ubupfu burimo nta kindi nshigaje. Niyo mpamvu n'ubundi ubona bafata imyanzuro ikomeye na risike zikomeye zo kuba bakwambuka muri ubwo buryo. Yego, kugeza ubu ku birebana n'ubutabazi byo bihagaze gute? Muri Sud Kivu wajya unyereka abaturage bagiye baraswaho ibisasu bagakomereka, ndetse drone hari abo zarashe. Ubuvuzi bwo buratangwa mu buryo bwiza ku buryo abaturage haravurwa gakira kongera gakomeza kubaho? Nakubwira ko ubuvuzi bufatika buri mu bice buri Bukavu. Abafite ubushobozi babasha kujya za Bukavu, niho hari ubuvuzi kugeza ubu magingo ya busa nkaho bumeze neza. Ariko muri ibi bice bindi nakubwira yuko ibice byose amasantere de sante n'ubundi ihuriro rya FARDC ryamaze kuyasahura imiti. Nta muti wasanga kwa muganga. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ubuvuzi ni ikibazo kinagoye. Ubona ko n'ubundi na kera na kare ubuvuzi bwabaga ari bukeya, bakundaga kujya kwivuriza i Burundi. Wumva kuba batabasha no kwambuka ngo bajye kwivuriza i Burundi ni ikibazo gikomeye cyane. Yego, ni ikibazo gikomeye. Kindi nshaka kukubaza Bwana Safari, tugenda tugana ku musozo. Ukuboko kw'abatayizedi guhagaze gute? Ukuboko kw'ababirigi ko nukuye kugeza ubu tuvugana? Amagingo n'ubundi nibo bari kuri position ababirigi. Yego, nibo bahagurutsa izo ndege z'amadrone n'izo ndege z'intambara. Yego, niko bimeze. Ni nabo bayobora ama operation akomeye, nibo batanga amabwiriza. Nuko byifashe. Ingabo za Tanzania zo zikomeje nyine
gukora defensive zo bashinzwe guhagarika M23 ku buryo itagomba kugera mu mujyi wa Baraka. yego Nicyo nagutangariza kuri izo ngabo zitandukanye zikomeje kugenda zikora udutendo dutandukanye mu bice byose burya Kivu. yego Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Namwe reka mbashimire namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende ibashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere uconde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.